Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillah Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa sahbihi Wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yawmiddin Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga paranggungan na agama Islam, jari na isap kita niyo hajaman na to ini, waktu laung ta pagpatumtum piatumtumi antara sing kita niyo magtautay manghuda agama Islam, sa Allah jari in guru na to mulia, amuin dimihil ka to taniyo pengajian sarta pagpatumtum ha waktu ini insyaallah, amuin tungod paparkala, amuin hukuman, aturan, sin agama na to Islam, amin kaya yutod niya rin hapanagnaan sing kitab sampai ini matangbus insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap dumatong in waktu besin waktu ini. Aman jari rin ako magpalukay itukbal ko pa kuruna to kalasahan in waktu ini insyaallah. Wairun na rukayin dan kan Syekh Basir Sahijuan wal yatafadal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli mga master mo jamaah Islam, yan ang isap kita niyo pengajian, amin pengajian marana tuluto dengan dunia dan fafad lawa akhirat. Amin parkala sa lagu-lagu kalagyan nakahuisin manusia. Alhamdulillah natanggos na to. Amin nga mga kitabut tahara. Jadi na kita yun na kitabut sala nawang bisa pa maunding nga mga kaya waakan na to nga mga bukun maraming pagmana na mo yan to kalamahan sin pag-imaniwan na kulang kita bukun kita sin mga launta amo rin di magkalaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan in katan amin lang tanalaw manusia kita murah-murahan yang pun kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala lahi olain kami biyaw marikatan lumayan fa kitab kitabus salah al-babu fi wujubi salawat al-khamsa lawang sin kawajib sin 5 waktu sambahayang as-salatu yal-akad al-akad al-islami ba'da syahadatain in sambahayang tan tutuudin niya ang mayroon pagduarwa rukun sin Islam, puasin sambayang at puasin syahadatain, puasin pagsaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qad suriyat ala akmali wujuhi ibadatil wa ahsaniha. Iwan benar tu nasara saya doon nakatibukan katibukan amuin haragbus sin ibadat iwan sin lingkat dayaw niya. Wa qad tadammanat hadhihi salatu kathiran min anwa'il ibadat. Benar tuod aon din niya sambahayang doon kaniya nakakampong niya at niya kabaakan murun na laom sin sambahayang ding hama mataod parbahagian sin ibadat min dzikrillah ding mga pagtumtum fallahu subhanahu wa ta'ala ini bahagian sin ibadat wa tilawatin likitabi iban pagbasa sin kitab niya amunin mga kaayat-ayatan kasura-sura na laom sin sambahayang wa qiyamin baina yadigillah iwan pagmunajat tindog mo antara atin tindog mo pagmunajat mo pagalop mo fa Allah subhanahu wa ta'ala yan timindog ko magmunajat kami iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala war ruku iwan sin pagruko pagpatikupo was sujud amoy pagpatiwa pagpakita mo tuod sin ini kaw ipon sin Allah ta'ala wat du'a pangindua mo fa Allah ta'ala wat tasbih pagyan mo subhanallah, pamuji mo fa Allah ta'ala, fatakbir, iwan panglaggoy mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya ra'sul ibadat badaniyati, siya inlang ta usin ibadat, bangikat tumupawaran si manusia siya inu. Ha ibadat, sambahayang inu, singkatan ibadat. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rasulillahi alaihi salatu wassalam. Wairun inikyabin, wairun ni kiabin sara atau akan wala kiabin hinang ini in sambahayang ini sin rasul
dengan mga karasul-rasulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bimana ingkatan sin rasul piaturun sinallahu ta'ala on sambahayang nila. Wa qad faradallahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamir rasuli lailatul mi'raj fi samai. Bundal tuod na pardo sinallahu ta'ala maun panabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahina pusan rasul sindum pag-mi'raj niya dito atas sin langit. Fadalla dhalika ala al-'azimatihi wa ta'kid wujubiha wa makaniha 'inda Allah. Inya tu menunjuki maun pakalagguan tan tutuod in kawajib kanya iwan sin tampat niya dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. At ina unuin tampat, unuin biutangan sin sambayang mang dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to mga kiurungan sinallahu ta'ala. Kataan sin kawajib-wajiban. Inyan piaturun sinallahu ta'ala dia sin Jibril alaihissalam maun kanya. Maling kanin sambayang kiawa tuod sin panghuna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam singin awaran niya miyat to siya pataas sin langit. Nagkawa sin sambayang sa lagu-lagu. Amo niya to bang nato kitaon sambayang in nakabidda ding hakatan di akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fi fadliha wa wujubiha ala a'yanil ahadithun kathirat. Bunar tuod kiyabayta in kalabbihan na iban kawajiban niya at tinatiyuila tuod piyasa wasin mga kahadis-hadisan mataod in pagkapalo kaniya. Inyaon ma'lum tuod kay ngatan siya kama Islam wayron pagduarwa. Wayron biya pagsak, wayron namon biya mga salaon pa rin doon. Inyaon bunar tuod wajib siya. Na isyusyu in simulang. Isyusyu in simulang sin sambayang bunar tuod faqad irtadda 'anid dini. Nakakuha na siya akaman niya. Akam Islam. Akam Islam. Subay siya magtawat, bangsa di magtawat illa kutila ijma'al muslimin. Na daon siya mag-atuwang. Daon siya mag-atuwang. Ang kanaon na diskabakan ta long ni umir ta nukatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tuti az-zakah. Sa din ito bukun maana silang niya kutila ipabuno imano siya bukun in Islam mamumuno. Sa pagkaimano siya di dumamagbuno sumulang inato iyan sa papaatuwangon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga ano siya simusulang sinaka may Islam. Yan. Law ni as-salatu fil lughatan in samba fil lughati as-salatu fil lughati in sambayang haluga law ni ad-du'a. Amoy ni makna sin sambayang ad-du'a pangindua siya. Qala ta'ala wasalli alaihim bima na'ay ud'u lahum pangindua ko kanila. So bimana ito aming pagyanon sa bahayang pangindua mga kiulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'naha fi syar'i inhati niya syara'an lang sing kayman istilahan al-aqwalu wal af'alu makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Dahil di mga kiulungan siya ng Allah ta'ala matarang insang bahayang kato niyo hapanagnan sa jama' na niya hasyaraan sin sambayang kahatian na sin mga tao takapamaagama. Aon magtumano siya taka ilmo sa kulang in pamaham. Mayta wala nila kya pahaman in bayta sin sambayang. Mataod din nga mga bayta kakitab-kitaban aon pagkaiwanan kawakan umana lang na istilahan ta'budu lillahi minal aqwal wal af'al makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Wayron na piagbidaan nila at inapag-ibada tudyo fallahu ta'ala ukawun siya sin takbir iwan tambulun siya tangbusun siya sin salam. Amuyatin pagyanon sa bayang. Di nga sababi ni kawaakan mo din nga mga manusia mga kiulungan sinallahu ta'ala inhi pangukab nila sin sambahayang bukun takbir. Tumtungon na to in sambahayang ukamun siya sin takbir tambulun siya sin salam. Naon din nga mga manusia kawaakan mo bukun takbir inhi pangukab. Mamas sa papanginisan patuo palawa aon kayban ng kawaakan mo manusia kaputan pen mga siminto ang pamulog takbir. Aon pa rin nga mga manusia pagurub takbir di pa sumampain Allahu Akbar magpatagiktik pa rin di halio.
magpasud sin sipat kauhan. Di nga sabab yato bukon mo iukab in sambayang sin takbir, sa iukab mo sin kaywan ng dikir. Di nga sabab iniliyangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasulullah, masabot na to na indalil insyaAllah subhanahu wa ta'ala din ka na isa radhiyallahu anha law ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukabun niya in sambayang sin takbir. Beta Sahih Muslim. Ukabun na in sambayang sin takbir, iban ukabun niya in kiraah sin alhamdulillahi rabbil alamin. So amo yan. Di nga sabab ang damik yan amyat timpanagnan. At inarendi pama na ini asal biaon nasa jamano siya kawakan mo mag-ibadat. Simulang nahabayta sin syara. Pag-ubos, lang niya tangbusunin sambayang sin taslim. Paamon na tumarayaw. Pag salamualaikum, salamualaikum, ubos na yung sambayang. Imawaya dimikir, yatin niya piyag marayaw sin sara, siunat in pagdikir puas sin sambayang. Piyag marayaw, sunat. Damikan man sa pamaon, biya kalagyan mo importante, na manjari da sab komig. Inako Diyos, sa ito piyag marayaw tuod, at inasunat in jimikir kau puas sin sambayang. Sa bukon niya to wajib amin doon po yung manusia takaron kayo. Saon pagkawakan tayo nga mga manusia, pag-uus sumalam, salamualaikum, salamualaikum, kumaput, patuk, pambunumbunan, iwan kaputanin puson. Aun pawiyaan tang basahon. Bang bihad to, bukon natangbus in sa bahayang niya sin salam, sa tiyangbus niya pasin kaiwanan bawasaw, Allah walang bisaw, bang unin mga pagbasahon nila. So, bang kimita kita rin nga mga kita fiqhi, beaway ron kawakan ta. Amura kumanindawa si mga manusia, na maluag balaw nin ilmu. Way ron nin ilmu, limuag tuod. Tiyo-tiyo din ilmu, piara mari para susala salamiban in akam Islam na pasawa na siya. Matarang na mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, damik yan, long niya, sumiyat bidalikal, at inangyanan sa damik yan, bihatu sala, long niya, istimaliha ala dua, sabab aun din doon kanya dua. Asal panagnaan pa, pag yan mo, siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Inyan dua sa yan. Dua mo sa lagu-lagu. Wayroon na dua sa lagu-lagu pangayon sin mano siya kawi na amunain magpahidayat siya fallahu ta'ala. Bukun tungtong natin magsusin ehdirin doon fi'lul amar. Inyan fi'lul talabi. Pangayo. Pangayo mo fallahu ta'ala miki hidayat kau paraan mabuntol. Biyasin mga anbiya o wasiddikin o suhada o salihin. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang ta in pagdua, alam sin sambayan yan, jukup in pagdua mo in pagistigpan mo, biyasin mga nasabot na to, yan to. Kanatiyawag siya sala. Wa kad furidat laylatul isra qabla al-hijra, law niya khamsu salawatin fi yawmin wa laylatin. Yadkhulul awqatiya ala kulli muslimin. Khamsu. Napardo siya ini, sindum isra, siyam, ay lima waktu salawat. Sa long time beta sin kitab, mubasharatan, beta na siya, hamon na kanyuknukan sin kapardo kanya. Sa inkari asalin ay mga kiulungan sinallahu ta'ala, piardo sinallahu ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, insambayang bukon siya lima. Sa kayman waktu. Kayman waktu. Sa sambil lang ta hakisa na nagbalik yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin inibiya dingog na mo nagkisain mufti takalasan, naglanggalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sin Nabilah Musa halang iti kaunong yaso na man kolong niya pagkain nagkawasin sa bayang pila waktu kayman ya Muhammad balik ka patuan mo di kakawasan sin umat mo in kayman nagbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakay bayta si mga sila magkikisa nakasiyam nagbalik kaya ragdangan lima naigin kapatan taglima nahinang dakuman sa lima sumakawa in lima parkala lima waktu yadto masira siya kayman nasabab in tiap-tiap mahinang sinmano siya hambuk lipaton sinallahu ta'ala magangpo so inamuk waktu lipat siya magangpo wayroon da napinda in piyanga isinallahu ta'ala biya da sa sin lima sinmano siya nakatunay sin lima waktu sambayang biya nira natunay in kayman waktu amun siyukat sinallahu ta'ala panagnahan. So mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Suway to dito na sin mano siya bang sumud na in waktu niya. Law sinallahu ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ay mafrudan fi awqatin latina bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawlihi wa fi'lihi. Benar tu din sambayang inkiaunan niya rin doon ha mga mu'min bimana fardu wajib hipatunay rin doon ha waktu niya. Kitaban mawquta ay mafrudan fi awqatin fardu ha mga kawaktu-waktuan amuin piatarang siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyanaha ala yaudu ila salah piatarang siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding naman nahimumungan iban sin kakahinam. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah. Iban diak namo kamu wairun namo kamu diak malainkan magtag-ipon kamu marikaku lang sinalaw tala ikhlas atinya tudyo marikaku bukun ka na isyusyu sa suway ka na ko in pagtagipon niya maripa akama hanifa in hanifa amuin lang ta akama lam yushriku bi shay biasin akama sin Ibrahim hanifan musliman kana hanifa lang niya amun ad-din al-millat Ibrahim amun wayroon piyag lamuran syirik ununo atina sawasa sa ding mga pagsakuto wa yuqimus sala iban tinugan nuin sambahayang. Wa qala ta'ala wa aqimus sala baita pa sin Allah subhanahu wa ta'ala tinugan nuin sambayang tunayan nuin sambahayang. Magtamaan literally meaning na tindugan nuin sambahayang atinya bamupatarong pasawahon bukunin patindukon dan nilang ta ikaw sa inpatindukon mo sambayang sabin sambayang hag siya sin Islam. Patindukon mo in sambayang biyarin yung pagpatindog mo sin sambayang subay ko magad hapagpatindog sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na minsan pa yung kiaw na lang sin Rasul naglilingkod ka rin mong kakausan patindukon ha nagtitinog ka patinugan sambayang ha naglilingkod ka. Bang muri kakausan patinugan ha naglilingkod patinugan ha nagkukulang ka. Sallu qaiman fa illam yastati fa qaidan fa illam yastati fa ala junubin. Yan yung kalagwan sin sambayang. Fi mawad lang niya fil mawadi' al-kathira tinding ha mga maudu atawakan hadis-hadisan amuin hakayat-ayatan mataw din beta halam sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah ta'ala kul li'ibadi alladhina amanu yuqimus salat. Pamungan kanila ya Muhammad ha mga ipon ko amuin nagpaparat sa yakaku na patunayan kanila patindukan kanila in sambahayan. Wa qala subhanahu wa ta'ala subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Amin mga sila namumudji fa Allah ta'ala hawaktu datungan sila sin hapon at inaabutan na sin dum iwan abutan na sin adlaw. Ini manunjuk ya mga tao nagsasambayang dum iwan sin adlaw iwan sin dum. Sibudan iabutan sila sin adlaw iwan iabutan sin dum timutunay sila sin sambayang madtu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau hamdu fis samawati wal asiyan wa hina tudhirun iwan namumudji walhamdu pamudji at ina pamudji Allah subhanahu wa ta'ala pang-aon magtudlang silaon mubayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao namumudji pag-usin pagpamudji nila aon-aon kakitan nila rin nga mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pitong lapis iwan sin lupa yato matumtum nila hikapamudji nila pala hikapanglago nila pa Allah subhanahu wa ta'ala dumiwan sinadlaw. Langta faman ata alayhi isundeng ha mga tumunay kanya. Long niya alwaktu wa huwa balighun aqil. Hisiu indeng ha mga patut na tumunay kanya amin waktu yon suway na hitunay nin sambayang. Muna-munain siya suway siya langta balighun aqil. Umabot na yung bulog atin niya sumampay na yung umul niya maingat na siya maglilay sin mangiiwan sinarayo sarta takakal siya. So wajib na kanya malaykan ha mga illa haidan wan nifas wan nafsaan atin niya tao takahaid iwan sin takaw takanipas. Misan pa siya takaakal bulog bang siya yabutan sin haid niya iwan sin nipas na yato
wayrun siya kaya wajiban tumunay sin sambayang. Wayrun yan, fala tajibu alayhima wala yaqdiyaniha, iwan di nila na tukantian. Bangso pa mayabutan sila sin dugo, pag dugo, wala nila na sambayang, di nila tukantian na, di na. Bukum biya sin Ramadan, nasuway nila kantian. Bangsa pa sila masutsin na, naam pa sila yadto, maglanoan pa sila sumambahayang. Waman kana na zailatul akal bin naumin wal igma'un, isyusuin kiaunan malawa, inakal niya, deng naman makatug siya, hati niya, intaw na tutug, tanto, di na siya, waynun na mga panali na yaon, di na nakaingatan. Bangunin mahinang niya alam sing katug, atawa ka malawa siya sayo. Yan. Nainyat to, wajib kanila, wajaba alayhi al-qada. Wajib kanilain, kadaan nila hina, atin niya, bang sila rumayaw. Bang in natutog, makawati, pagkita nila waktu limaway, nasuway na sambahayangon. Intaw na lawa asayo, way nakasambayang asar, sambil yabutan sin maghrib, suway isa ang panakasayo, na sambahayangon niya, dito ha isa in asar, iwan sin maghrib. Waqala ta'ala waqimis salat al-dhikri, inagis na lawa ta'ala tindukan nyo yung sambayang inyan, panumtum nyo, Suratul Taha. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man naman an salatin, isyusuin nakatug, bimanaan, at tinarin di way siya nakasambayang. Isyusin nakatug, wayrun siya nakasambayang. Aw nasiha, atawakan kalupahan niya. Bukon lang niya, man nama an salati, isyusin nakatug kasambayang bukon. Isyusin nakatug, wayrun siya nakasambayang, atawakan nasiha, kalupahan niya. Falyusalliha idha dhakaraha. Sambayangun niya bang sa pamasya nakatumtumatin. Amang nakatumtuman, wayrun siya nakasambayang, ang paniyatunayin sambayang. Taib, yalzimu watiyun sagirin an ya'murahu bis salatin idha balaga 7 sinin. Kalagihan tuud hawali, hati ni haina iwan sin ama, sa yusal sin sara wali. Ada kalawayrun na ina ama sin bata, sa diyon si hapo niya, so in magwali ka niya, inwali niya, apo niya, atawa amaw niya. Ang kana general sin sara sin kitab, wali. Hati niya amuin, dahin doon nag-aamulahi ka niya. Doon nagpasusulig ka niya. Sa on waktu, kabakan tayo mano siya, nawayron na inama niya, mailo siya magtuwi. Na mangimian na dyan kita lang tamoy abawayhi, na makalipuas at inawayron. Wayron di mga pangasukin na lang namin sa nakurin na himinang sa wayron na ama inama ko. So, inisabot sing kitab, wali. At inahisiyusyo indeng nga mga nagkakaput kanya, nag-ayura kanya. Ay sibu da ka ama ina niya, apo niya, amaon niya, tay mangud niya ka, pangtungod niya ka, basta amin nag-aamulahiron yaon siya lauman, suway tuod sila yato. Daakon nila in bata-bata, magsambahayang pag-abot sin 7 tahon. Dahil di mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sagbuton ta sa babaon waktu, ayun parkala, pag-ibadat malagbutod. Matarang katunuin pagdak, magsambahayang hawata, 7 taon in umul. Sabab may tayad to 7 tahon, sabab yung 7 tahon, may ingat mo na bisa ng to, di ikaw haraig ko, to ay ko magdakan. Bukom biyasin 4 tahon, 5 tahon, pag yanong to, karikaw, makatsa, paglingong may turumakan. Hangkan na mga kiulungan sin Allah ta'ala, pagkakitaan na to bang mga bulan Ramadan, magtarawi, dahon sin mga kaamanin, anak nila umul, 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nainhinang, ang painkangi din doon, ando, di nila lawang isabjakahan. So, mag-apas, magdaka na ning kabataan, di nga sababit tumakasasat sin sambahayang. Na ayaw mo yan na insara, nagdaak isab insara, papag anarong inbata. Nabang sa upamin anak mo 7 tahun, wayron problema. Atin niya, misan nag-apas, di at tukukugdanan sinsara. Sa bangin diya mo, anak mo, 6 tahon palaong, pag uswayron mo panatalbiya marayaw, wayron mo nakuwantod para igbubiyayan, makasasata sa mga turi manjari. Di manjari. So, ang kanlaw ni anaron imbata, tarwiyahon mo siya, parunon mo, haraig mo, 7 tahon. 7 tahon ang kanang to, 7 tahon, malaway na siya kontrolon. Taka makaingat na siya manayma, sindi ang mga bisara-bisara. Kung biasin mga 4 taon nini, na misan mo, dualan mo tinapay wansin kuhan, maraiwan sin tay,
Hindi ko wang mood pa sa pa mga lawalang bisawab. Aun waktu, biya pa pagpiyon mo biya nang biya wala nakikita, tinapay bago yung sindaan, mang biya dagbusin bago yung malingkat, piyon na rin biya mga bago. Ay raan, sabalo na yung malingkat inini. Nabukong biya sinta kakakal, nari na biya tinapay raan, namang biya mga kapug. Nung na rin marayaw, sabi niya malingkat yung dagbus, amin yung bago. Ilang maingat-ingat na siyang katiyo. Wa in kanat la tajibu alay. Misan pa yung kaya nang bukun wajib kanya. Lakin na liyatimma biha wayatamarran alayha. Uni maksud yadto hasupaya dihilan halga kanya. Amun karilan niya halga iwan pagtadrib, paghindo kanya. Pag-anad kanya. Dihilan niya halga iwan hasupaya pag-anad kanya magsambahayang. Amun kalukon mo na sala, o anaro mo na sa limbata, bang biyadin umandok, umoy rumuko, sumujud patuhan na Rabbul Alamin. Pag-target, tadrib yato, pag-anad. So inibadat na yato, waliyok taba lahu walihi, al-ajra, idha salla. Isulat yato hawali, amuin nagpasamahayang kanya, in katumbasin, bata-bata yato. Il'umil qawli ta'ala wa man jaa bi hasanatin falahu asharu amthaliha. Isusin namin himinang sin karayawan naon kaniya hangpo sibo biya sindihila amthalia at inasibo hangpo insibuan niya. Maksud na rin ito bangkaw karihilan na kay nang marayaw pagus-aon naon biya mga kiyahinduan mo pamarayaw dilan ko sinallahu ta'ala karayawan. Biasin hidup mo yato. Yan. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Ang riwayat, hadith. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam rafa'at ilayhi al-imra'atun subyan faqalat ala hadha hajjun. At naramat to sinambuk babae, bata-bata. Para sallallahu alaihi wasallam in akhi biyan faqalat in akhi sin biya babae alaha hajjun long niya ho. Uno yan long niya naghaj, long niya kala, naam ho, wali, long niya wala ki ajra, naon long niya tumbas kayo. At na bata-bata, diya naghaj, so in tumbasin bata-bata at tumadto pa, ina niya. Wayajibu ala waliya an yadriba sagira idha tahawanu bis salati wa qad balaga 10 sinin. Wajib na hataon nagkaput kanya, hawali niya, amuin luwakun, in bata-bata yaun hapag pahil-pahil niya sambahayang apabila bangsaw paman niya sumampay na in ummul niya pahangpo tahon. Likawli Rasul sallallahu alaihi wasallam in dalil himuha si Rasul sallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina. Daakan niyo in kaanakan niyo magsambahayang bang sila mabot na in ummul nila 7 tahun. Wadribuhum alaihim lil 10. Iban luwakun nyo sila bang umawot na hangpo tahun in ummul nila. Farliqu bainahum fi mawaji'. Iban butasan nyo sila pagkukulangan. At tinabang imbata umawot na hangpo tahun in ummul di mo na siya papaghambukon kukulangan bang usok iwan sin bawae. Maksud din din. At tinabutasan nyo sila fi madaji' in madaji' kukulangan. Yan. So in paglubak din di bukun ni sa lubak amin long niya sambil paguan duko bukun bihadto. Betaksin kay banan kitab fiqh desab long niya amin lubakun siya sin lubak darban khafifan. Amin lubak bakaan bukun amin butawi suyaon sambil guando ko imbata bukon. Sa lubakon sila dihilan buka supaya amuin humalga kanila in sambayang. Wala yazuzu ta'khirus salati 'anil awqat anil waqtiha. Qala ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di makajarihin sambayang paulihon siya hawakto niya. At tinasambayang mukon na hawakto niya. Sabi na gising Allah ta'ala sambayang kamu amuin sambayang kamunal to din sambayang yung kiaunan niya bardo hito na iruna hawakto niya ay mafrudatan fi awqatin mu'ayyinatin
mapud siya tinafardu siya hawaktu bi ta'tud sin Allah Ta'ala wa sin rasulnya la yajudu ta'khiruha anha di makajariya tulit-litun min sabayang illa liman yuridul jam'aha ma'a o ma ba'daha jama' ta'khir atau malingkan bang law niya jama'un musya jama' atau akan jama' ta'khir tinyago kun mo paunahon biasa mga magtulak-tulak idza kanat mimma yujma' bangsa pa makanya amin kyugdan siya sinsara makajari niya hambuukon in sambayang at niya aun utol niya lam nawakana mimman yubahu lahum atau akan mubah kaniya in magpun sin sambayang wa ma ta'khiru salati laylati lan nahar ang pain sambayang amin lang namin layton niya in sambayang dum sambayang na sin adlaw biasin mga sambayang subo na yan at inamon tuturon niya tuon saan na na sinasabot takay na bang sa pamahalong katukan mayroon problema na tawakan kay lupan aw salatin nahar ila lay atawakan sambayang sindum ay sinadlaw dahon na pamarumati na sin mga asar dito na sambayang sin maghrib aw fajar ila ma ba'da tulu'i syams atawakan sambayang fajar subay na gumawa na in suka tulu'i syamsi gumawa na in suka pa sa sumaweng fala yazuju bihalin min al-ahwal di yat tumanjari din nga mga kahalan ito di nga mga kahalan ununo na lali janabatin misan pa ko takajunub aw la wala najasatin misan pa ka takanajis wala ghairi dalik iwan na sindamik yan niya bal yusalliga fi waqtiha ala hasbi halihi malaingkan sambayangun niya hawaktu hariin din na in kaunan niya wa ba'dul juhali di nga mga kaibanan di nga mga longta kaibanan kulangin pamaham kadiyakunu fi halatil ilajin kita na to ng mga kiulungan sinadlaw tala di nga mga ipagbin na to in pagpangaso uri na to nakaingat-ingatan long niya di nga mga kaibanan in kiaunan wayrun panghati in kiaunan nila inhal nila ilajin hatinayuwatan fil mustashfa hospital ala sarir doon na kulangan nila la yastati'u nazula minha di niya kakausan natin niya numaog di nga kulangan na yato numaog na ka timindog limingkod na ka aw la yastati'u tughayyira thiyabihi allati 'alayha najasatun ataw kandi siya magkakaos salinan na intamungon niya sabab inyaon ta kanajis aw laysa indahu turabun yatayammamu bihi atawakan wiru unding mga lupa hipagtayammum niya aw la yajidu man yanawiluhu iyahu atawakan wiru unding mga tao hisiu-siu na in tumabang kanya magpatunay sin sambay ngatin niya wuduan siya kan siya lupa fayuakhiru salata anil waqtiha di na ito sumambayang waktu niya di na sumambayan falyakul usalliha inagin niya sambahayangon kuman siya fima hadun halaw na doon fima ba'du hadoon mapuas maig na idha zalal udhur mapuas na in udhur ko so mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala inya to di siya makajari wa hadha khata'un azim lang Syekh Fawzan inya to kasaan sa lagu-lagu wa tudi'u lis-salati amuin lawaon mo pahil-pahilon mo lawaon mo mana sin tudi'ini lawaon na lawa atina lawaon mo inambuk waktu atina kapasaran mo inambuk waktu lumaway yung di mo na siya masambayang long niya o kaafi jahlu wa adam sual magparoon na dya kita kaawam sabab di na kita magpangasubo magparoon na dya kita kaawam inigta na yung pagpangasubo fal jawab ala mithli hada an yusalli ala hasbi halihi fi waqtin in jawab mga kiulungan sinallahu ta'ala fal wajib ilaw nin wajib in suwaytun hinangun so habihat to kahalan suway rasya sumambahayang hauno na in kahalan niya hawak to yon
wa tujazzi'uhu salatuhu, itunay na yung sambahayang niya fi hali, hahalan niya ito, walau salla biduni tayammumin wa thiyabihin najas, minsan pa sa sumambayang wayrun wudu, wayrun tayammum, intamungun niya takalumi, qala ta'ala inagisin Allah ta'ala, fattakullaha mastata'tum, tunayan niyo, at inakawakam fallahu ta'ala, tunayan niyo, indiakan sinallahu ta'ala, diin na, inkakausan niyo. Hatta walau salla idha ghairi kibla, misan pa sa sumambayang bukun harap pa kiblat, idha kanat la yastati, bang di nakakausan, al-istiqbal al-kiblati, fasalatuhu sahih, in sambayang niya sahih. Wa man taraka salata tahawanan aw kaslan min ghairi jahdin li wujubiha, bang sisuin bininin sambayang inya to pahil-pahil niya tawakan liso niya, hawairun siya simulang sing kawajib kanya, kafara ala sahih, nakapagkufur siya. Wa qawli ulama, iwan sindi nga mga himumungan sinula alama, hala huwa sawabul ladina tadullu alayhi adillatun kal hadith, unubayat tulong na manunjuki maripa dalil amun hadis ini, law niya bayna rajulin wa bayna syirkin kaf al-kufri tarkus salah, iwan na singkaybanan atin niya manunjuki, okay, bal huwa sawabun ladina tadullu alayhi, at atin na lang na ini ni amun na iniin kugdanan siya sin hadis, hindi na imbeta sin hadis ini amun manunjuki maun law niya bayna rajulin, antara sinamuk usog, in maksud ni muslim, bayna syirk, antara sinamuk usog, sirik iban sin kafir, at ina muslim iban sin tao kafir, amunain mga sila magbibin-bin sin sambayang. Raw muslim. Tayyib, wayan bakil isharati an intarati bi barakatiha wa liyuf tadaha hatta yusalli. So suway rayat to sumabahayang siya, itunay na yung sambahayang ito. Walayan baki salamun alayhi wala ijabatun, hati na yung mga mano sa ayat to, suway to tunyukan sila, waitaan sin pagbinbin nila yat to, dilan sila halka, pasambahayangun sila, patumtumun, yan bagyan, suway to hinduan, patumtumun yung mga mano sa ayat to, pahatiun sila, sin pagbinbin nila, sin sambahayang, di ito. Bangsa pama, wala yan bagi, bangsa pama masinaman magbibiyat yung mga manusia, at iniya sambil di na sila sumambayang, sambil mangliggo at na sila, nalongsin mga ulama, di sila ipasalam. Ayan. Wala ijabatu da'wati, di kita man jari tumawag at tawakan sumabag sin panawag-tawag nila. Hatta yatuba wa yuqima salah, sehingga suway sila taubat iban tumunay sin sambayang. Lian na salata umududdin, sababin sambayang hag sin Islam wa yafarikatul bayna muslim wal kafir, liwan persilangan sin muslim iwan sin kafir. Taib. So amin ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So imahal ka himinang kita sin mga kakahinang amuin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mura-murahan dito na ilang ta pangukawan ta sin kahalan sin sambayang. In kalan sin sambayang. Nga next pangadyan na to, babul fi ahkamil adan wal iqama. Dito na sa jawian, mura-murahan, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang yating kalabihan sin sambayang sabot na to. Alhamdulillah, ito na pangadyan sin kita niyo waktu ini insyaAllah. Mura-murahan, nakahampit kita niyo rin ng mga pangadyan nito, karena inya tu amunain sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay tuod kita niyo majaga si pakarajaan ni hinang nato supaya wayrun siya lupas insyaallah. Amin tungod paparkala biyan siya narinya kaina tungod pasambahayang na dahil hapanagdaan yaon tumakbir sampai sa jamatangbos dua akatan niya wayrun yaon biya mga nakawa din doon hayaw. Sa kaulaw la dinato ba ko nahantabi ang mga bunglawan pa. Sabab na jukup-jukupan na siya, amwa uning panghindo sin Allah Ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, wala misan liyabay ding ha Jibril alaihi salatu wassalam, in Rasul piyasakat patasil langit, naghamatungan iwan sin Tuhan Rabbul Alamin. Tiyukbal kanya in sa lagu-lagu ibadat, bang sa upa mari mahinangin ini, nalupasin katantaan di siya matayma. Sumalawa bang yaunin sambahayang na
in katan ibadat sumud na mga tatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah yadto sadya in biya mga ini patumtum sin kami amin ayaran na to in ibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to ulit sa bahayang sabab ini ni piagbin to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin akon lang ta mugto da ko manin napas niya masih siya nagpatumtum sa umat niya hindi to papasarang kato taniyo murah-murahan na time na to insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam doan hadja pakataan amoy ni maalok ka mo waktu ini kaya na sinarisin kami sibo dayari halauman simula na to ini sampai na pa mga nakalawak-lawak mo kaniya biya na si mga ini pula long tayo rehasad lupan sing kita niyo biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei in sila yan mga kataw-tay manguran na to yan sila katan ini simusugpat kato taniyo kay makawa sim pangadjian da hindi haamoy in channel na to ini dami kyan da isab mga kataw-tay manguran na to yadto nakalayo madto pa hula Islam hula Arab na dami kyan da isab in mga sila yan nagpahati kato taniyo in sila masi laung ta simusugpat kato taniyo kay makawa sim pangadjian na murah-murahan ni mga yato katantan tong basan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil na pagmatuyo na to imingat sin ni pag-aagama labi-labi na to din aturan panghindo amin piataran sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan inyat to katantan madawhat na to in kasanangan dunya akhirat itukbal ko pa kuro na to magbalik ng hindo akato taniyo pagkatang sin pengajian na to waktu ini pa insyaallah mudah-mudahan Tuhan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin rabbi zidna ilma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin